Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unang yalam ke NPP uba Preston Tensong. Ulaong ba ula kwae ba unang yalam ubala khamrem ubadai ru MDC Kamaukan Rau constituency uba Martel Mukhem. Ba unya khunno na ke NPP haki election banwan ba unyo jingjam. Henry uni unang yalam ula kerngak kli bat kata ka jing kerngak jong u kam kut hadu shipau minit ru. Uba Preston ulaya thu yakani haba ai jingkren priang sngobha yaki nong yalam barem ke HS PDP maukan rew lembat kinong kershan uba Martel Mukhem kibala penyaso sya ke NPP ha ka jingalang kabala long ha kasnong lat kerhong ha ka khat artere urisaw ar hajar ar pawar ha gani kasngi kinong yalam ki bahak mat ke HS PDP hapo ka jingalam usenia Vice President barem ke HS PDP uba Raisan Nongrum lembat kis pangut ki weipat kila penyaso sya ke NPP. Bat la pedang sngau bhaya ki do ba Preston, ha ka jinga don lang kinong kit kam ke NPP is Khasi Hills State Women's Wing bat NPP maukan rau belong. Uba Preston ula ong ba uba Martel ula dep bandrem laisin hak election MLA baladem. Badai na kaneka daw ba mau daladi ula lej ya kenduk khnang ye uba Martel ban khot sya ke NPP. Henry uni urang ba ula kernga bat ka jing kernga jong u kamkut hadu shipau minit ru bat ha ban shu phet no. Uba Preston ula ong ban nakaliang ka jong u usngau sa nod ya ka mau kendau constituency bat ula khro ye ki reu rang ba ki bajudan bat uba Martel namar lasngau kwa ban sen charhi na po kathan. Bat omdan kam shu ban thit nong ye lekai nabar namar ki banabar ki trei katkum ka bainong. Lu yai Pak Mar. Namar bau Pak Mar ularen mentala laiten bang. Laisin. Dalam pet bahaka politik sange po megelang. Kini ki veteran dan kini ki orang ba. Siapa som tat tete hiban jok. Sesiden nata som tajata. Piken mau kum jong baket long kum no. Ki jong SC Marak. Ki jong Uma Arsi lalu. Uma Jondeng Pormen. Uma Rowel Ndok. Kita ada gilidar ki ba menadu mensyuah. Haka bakadu ki jok biang. Dengan dia tuak ya pi, namar bangang sui sujan mai ke mau bereu. Bat ye ba he maru nga i nya chamba. Dalade nga kren ko ba he. Balai pimia join lang no pat nga. Nga kren pat ong ngi. Ngom balai pimia join lang no pat nga. Bangin pengkelangi. Siapa apa pinjam thai pinjok biang ke jingjong. Kerana klik ada melau keren su. Jadi kerana klik juga isi pemendia tungkut. Nah kandu minot no len no saya. Kan no posisi aja semua kilidas. Abang keren ni kata kalau ngingi keren kalau kumno bandang krok biang ye. Kilidas jongi ngan tu pingi kendu, kilali kendu personally. Tudot internet. Te haba intre aka bakadu ngiong ngile tumno. Te ka bakadu nga kro yigini kiro lamba. Naman sanu chisai gani ka mau kero kusensi. Ba menta ke kenti. Ladai kapor. Bangin ya syarhi. Nakathan nakadom na jong. Nai simply arsuk na namar lahat. Kani ketit peliar na so kebam sultana. Namar ba utrai tip kat kum kebaino. Teka de kata. Hak kata kanorim ngan yotu yepi mepi kiri ramba. Kinong yalam ratba jongi ba he mar ngamong su HSP. Piwan banjoy bangi mentaksi. Hagawai pat kaliang uba Preston ulayathu ba mau lembat umentri rangba
kin hiar sya jongsha hakat pun reu tarik menta urisau. Ban pedang sayu kertong ke Kongres ubakan sing lensyang, uban sarung sya ke NPP hakate kesngi. Bat on sapen benaru ya ketiken. Hagane ke jinglet yaso NPP kinong ya lambarem ke HSPDP, lembat kinong kersyan, layok ru ya ke jingkren na ubak raisen nongrum, ubade usenia Vice President barem ke HSPDP. Nalor u President barem ke HSPDP Youth Wing, uba Ebren Maukhio, bat u General Secretary barem ke HSPDP Youth Wing uba Banang Santangsang. Kwa ban pentip ru ya pi. Kum kit khot jong ke NPP, mdai syuk de koi. Hang ne ngiladon khot jong ke NPP. Kan mau haka arpon riu tarik. Ngin yemi pai ba bolok. Ladon sangut chieng sngobhaya milut. Kan don ka meeting pai ba UCM bat ngangin hier biang hang thea jongsha. Ban pediang pada saya bahkan sing. Bat ngin declare sundon yang tiket. Pikwa ne kata. Pikwa hok na syukwa malu malar. Te